Šta beležimo u stvari ove godine? Kakva nam je stvarnost? Jako smo se uplašili rata u Ukrajini, a onda se ispostavilo da skuplja cena može biti plaćena zbog ekonomske krize nego zbog oružja. Moj gost je direktor prodaje u kompaniji Moment Fashion, Duško Trivković. Dobro jutro, Duško, hvala što ste sa nama. Kakva je situacija na tržištu kojim se vi bavite? Od februara, kada je počeo rat, do ovog trenutka za 10 meseci industrija modna, odeća, tekstilna, koliko je pretrpela poremećaje? Dobro jutro, Sanja, tebi i hvala pozivu i našim gledalcima. Šta da kažem, ja danas u ovom outfitu prizivam snijeg da nam dođe ona pravi ugođaj nove godine i svih ovih praznika. Po principu dešava se nešto jako čudno. U nekim prethodnim godinama bilo kakav poremećaj, pa i najbanalniji primjer nekih izbora je uticao žestoko na prodaju i na pad prodaje i uopšte cijelom fashion svijetu. Međutim, sada je to negdje sa strane. Idemo i živimo neki paralelan život. U principu, rat nije imao nikakvog uticaja, osim što logistika polako pokazuje sad da će u narednoj godini praviti ozbiljne probleme, kako u samoj proizvodnji i materijalima, i tu može doći do nekog poremećaja. Što se tiče same prodaje, mi kao tržište smo definitivno opstali i globalno porasli. Sad malo prije smo malo razgovarali, čini mi se da je to na neki način sam rast standarda. S druge strane, mirna smo luka ili zemlja u koju se doselilo po nekim podacima nekih 150.000 Rusa i Ukrajinaca ili ukupno, što nam sve daje prednost da na neki način održimo se i preživimo to što nam slijedi. A šta nam slijedi, to ne zna niko. Ali znamo da nešto mora da se desi. Pa, balon je onako dosta, što kažu, naduvan. Tako da, šta će se desiti, to niko ne može da predvidi. Razna su predviđanja i tih stručnjaka koji su predvidjeli krizu 2008. godine. To u principu izgleda kao ove igre na sreću. Pa kako odigraš? Tako da, u principu, kako se spremiti, šta raditi, ne znam, ali kažem da imamo jednu srećnu okolnost da za sad to nema uticaja. Pa i ovih 15 dana tenzije koja se dešava, znači, na Kosovu ne pokazuje neki uticaj. Na ekonomiju se ne odražava. Kažem, kao jedan paralelan život da se odvija. Vi niste imali, ako govorimo o kompaniji Moment Fashion, najpoznatiji ste po Boss. Da, Boss nam je glavni princip, ali najveći. Vi niste imali pad prodaje? Ne. Jeste imali rast? Pa jesmo. Je li moguće to? Pa moguće, zašto da ne? Tolika kriza, problem sa logistikom, a vi prodajete više nego ikad. Istina. Rekao sam ovdje par činjenica koje... A luksuzna je garderoba u pitanju. Jeste, luksuzna garderoba, očigledno da je ljudima više čekanja, iskrivanja i iščekivanja nekog boljeg života preko glave, tako da žele da sebi naprave nekog malo ugođaja, pa i o toj minimalnu nekom zadovoljstvu koje se zove garderoba. Psihologija potrošača to pokazuje. Da, psihologija u principu je negdje to pokazala. Sa druge strane, kada smo rekli to, logistika ili transport ili nabavka materijala, da li se to osjetilo? To da, to sam rekao, znači. Pa u principu mi smo negdje imali kašnjenje već od kraja jula. Kašnjenje u prevozu? Kašnjenje u distribuciji, što negdje se odražava malo na samu sezonu, što opet pokazuje da smo mogli možda da prodamo i više da smo imali na vrijeme. I više od ovog što ste prodali do sada? Tako da... Što to znači konkretno? Da nisu mogli da prolaze kamioni, da se nešto od robe nabavlja, odnosno nešto od materijala u Ukrajini? U samom logičnom procesu, znači, Ukrajina kao zemlja koju je zadesilo to što je zadesilo je ozbiljno, znači, proizvodni potencijal i tekstilne industrije i svih ostalih industrija koje su vezane. Tako da je sam lanac narušen i poremećen i tu se negdje počelo odmotavati klupko koje je negdje dalo danak u drugom dijelu godine ili sad već pred kraj. Šta nas čeka sljedeće godine, to niko ne zna. Očigledno će biti rasta cijena kojeg do sad nije bilo u maloprodaji,
U vašoj delatnosti konkretno? Pa, mi očekujemo da će to da se desi. Negde krajem januara mi poručujemo neku kolekciju za jesen zimu, tako ćemo tada vidimo šta se dešava. Ko kupuje luksuznu robu u Srbiji, na Balkanu? Onaj ko ima pare. Ko ima pare? Onaj ko se snađe. Koja je struka? Obično mislimo da najviše zarađuju sada IT-evci. Pa u principu... Se oni najbolje snađe? Pa u principu da, postoji određena kategorija novih klijenata. Mi smo kompanija koja radi na ovom tržištu preko 25 godina, imamo dosta lojalne klijente i imamo dosta velik klub gdje držimo relaciju sa klijentima i komuniciramo s njima permanentno, ali u posljednjih nekih 24 mjeseca imamo veliku količinu novih klijenata. Znači da postoji na neki način, kao što smo malo prije komentarisali, rast standarda koji se po prvi put, evo, da kažem, može ugledati pa i u toj grupaciji ljudi koji su novi menadžeri, IT sektor i sve te neke proizvodne grane koje se dešavaju i u posljednje vrijeme realizuju u Srbiji. To vi osjećate? Rast standarda? Da. Jesu to mlađi ljudi? Pa da. I su muškarci ili žene više sada? Kombinovano. Kombinovano. Mi smo više muški brend, mislim muška firma, ali imamo i što se tiče samih brendova Boss, ženski, tako da i to možemo negdje da mjerimo. Nije neko veliko učešće, ali indikativno pokazuje šta se dešava na tržištu. Gde najbolje prodajete garderobu? Najbolje? Mislite lokacijski? Lokacijski. Pa lokacijski naša prodavnica u Mercatoru je jedna od najposećenijih i najboljih prodavnica, zato što tu pored Hugo Bossa imamo još nekih 6-7 brendova i kao destinacija koju smo posle 2,5 decenije pomerili prije 5 godina iz čuvenog Sava centra, pokazalo se kao jako dobro. Jer to je ta neka mirnoća, naš klijent nije ljubitelj velikog shopping centra i neke brze kupovine, što bi rekli neki taj snap decision, već voli ugođaj, voli da odvoji vrijeme i tačno ciljano. Tako da taj Mercator ne pokazuje jako dobar odbir za takvu vrstu. Jel imate lokal u galeriji, na primjer? Imamo, da. Jeste primetili šta se dešava u galeriji ovih dana? Zastoj. U subotu popodne od sajma do galerije išlo se nekih sat vremena. I sva parking mjesta su bila puna. Jeste očekivali da je to moguće? Pa ja jesam očekivao i tim je bio spreman, ali nismo očekivali tako nešto da će se desiti u smislu da je tolika količina. Očekivamo da atrakcija samog centra i kao destinacije pokazuje ne samo lokalno, nego i regionalno interesovanje. Mi vidimo po strukturi klijenata. Ali to u principu malo ljudi je verovalo da će to tako da zaživi. A to nas može žestoko u ovoj novoj podjeli, da kažem, karata, da ne jedemo regionalno ili svjetski, izdvojiti kao destinaciju. Žestoko pozitivno. Da, ukoliko uspijemo da dobijemo sve te brendove koji nedostaju galeriji. A ja se nadam da će... Šta su to? Najluksuzniji brendovi, jel? Pa da, premium segment. Gucci, Chanel, Dior. Pa, kompletna Kering grupa, znači, gdje je Gucci i onda prije toga svega Louis Vuitton. Aha. A to mora da se na neki način iznese. Mislim da očigledno da se sve moguće snage uprte, da kažem, u tom smjeru. Očekivalo se da će galerija, izvinjavam se, da će galerija biti prazna. I mi se sećamo neke vrste, vi ste iz Bosne, pa znate što znači sejriti, sejrenja, uradosti u jednom delu javnosti koji govorio da trče samo miševi po galeriji. Kroz galeriju ne može da se prođe. Znači što je poenta? Te loše priče potiču samo od ljudi koji ne mogu da budu dio toga. U svakom smislu. Što to znači? Ako neko nema para da kupe u galeriju, znači da je galerija prazna? U smislu da nisu dio toga. Ako pričamo o politici, znači ako nisu dio političke strukture pa nemaju neku igraju tu. Ako nemaju mogućnost da budu dio toga u smislu, znači, pojavljivanja tamo u vidu neke kompanije, onda oni šta drugo mogu pričati neke ružne priče. Ja sam tu već je 3. decenija u Beogradu i jako mi je drago kad vidim kako se Beograd razvija i kako u tom dijelu grada u kom su bili ti miševi, znači gdje se nije moglo proći pa i biciklom, raste jedna budućnost, raste jedan stvarno reper kako nešto može da izgleda bolje i kako nešto može da izgleda, da ne kažem svjetski, nego bude srpski.
A da li se plašite, kao neko koji je prošao, preživeo je rat i one krize kada zbilja su mnogi ovde bili gladni, a kada smo svi bili bez struje, da li se plašite raslojavanja? Dakle, ako ja imam rubriku, videli ste, slušali ste, Da. u pola 8, u kojoj mi se prvo javi jedna žena i kaže da je sramota da je vaučer samo 6.000 dinara, jer jakna za dečaka od 13 godina košta 20.000 dinara. Dakle, njen standard je toliki, ona hoće da kupi svom detetu, svom unuku jaknu od 20.000 dinara. Poslednje mi se javlja žena iz istog dela grada, sa Voždovca, koja sa ćerkom živi sa 10.000 dinara mesečno. Razumete? Neko će dati za sezonsku jaknu 20.000 dinara, neko živi ceo mesec sa 10.000. Šta se dešava sa društvom? Pa da budem iskren, oni koji, prvo da pođem od sebe, ja nisam mnogo srećan kad vidim da ljudi pored mene nisu u mogućnosti da nešto osnovno sebi priušti. Ali opet je to u principu stvar života, snalaska i pronalaska samog sebe. Vraćam se na ovo, mislim da se više javljaju ljudi koji su negdje nezadovoljni samim sobom, a ne realno ugroženi. Jer oni koji su realno ugroženi, koji imaju problem sa preživljavanjem i sa izlaženjem na kraj mjeseca, mislim da oni ćute i da guraju neku svoju priču negdje sa strane u svojoj tišini, pa ako im neko pomogne, ako ne pomogne. Ali nama se i takvi javljaju. Pa u principu da. Iako nisu najglasniji. Nisu najglasniji. Da. Mislim da je to ozbiljan challenge ili izazov za vrijeme koje je pred nama, jer definitivno veliko je raslojavanje, ali upravo kao što je mirnoća i tišina onih koji nemaju i ne mogu da priušte neke osnovne stvari sebi, ovaj nered ili bahatost ovih koji imaju previše, mislim da jako loše odslikava neke stvari. Jer to primećujete isto? Pa primećuje se. Bahatost onih koji imaju? Pa primećuje se. Na svakom ćošku. Koliko je u industriji hrane, prehrambenoj industriji, vi se i delimično i time bavite. Domaćinski što bi rekli. Domaćinski. Koliko se tu kriza osjetila? Zato što mi najviše primećujemo, jer smo najviše u kontaktu sa, kako bismo rekli, sa supermarketima, sa prodavnicama hrane, svakog dana. Tu smo primetili veliki skok cena. Tu je stvarno onako dosta poremećeno. Je tu bilo nekog konkretnog povoda? Što bih ja rekao, kao privrednika, ili su to samo trgovci iskoristili? Mislim da je to lov u mutnom na masu stvari. Dakle, nije bilo realne potrebe za ovolika poskupljenja? Mislim da je lov u mutnom. Ja sam to pre nekih pola godine, čini se, sa svojom suprugom i sa Snajom komentarisao neka ona Rio Mare tuna. Da? Koja sad, evo, poslije pa je aktuelna. Jeste. Ona je negdje bila u nekoj akciji prije, pa boga mi, manje od godinu 490 dinara. Ona sad funkcioniše na 1100 do 1400. Sad, ko može mi objasniti, znači, tu razliku, potrebu i sve to što je u pozadini da rezultira sa takvom cijenom. I to kod različitih distributera ili retailera. Tuna ne dolazi iz Ukrajine? Ne znam, mislim da ima svega, ali generalno pokazatelj je da u industriji hrane dolazi do zastoja prodaje tog luksuza ili tih viših kategorija cijene. Jeste sigurni? To kažu svi. A kako se otvaraju ovako skupe vinarije po Beogradu i dobro rade? Meni je to reper. Mi sad imamo klijentelu koju nismo imali ranije. Ili to prosto nije bio običaj u vreme, recimo, naših roditelja? Po vrijeme naših roditelja ne znam da li se pilo vino uopšte. Pila se Smederevka i Ždrepčeva krv. Tikveš. Da, tikveš je dobar. Ko su ti ljudi? Je li to isto pokazati tog raslojavanja? Pa u principu sve to negdje ide paralelno. Čim neko napravi novac, onda pokuša da napravi svoje vino, svoju rakiju, svoje, ne znam nije šta je već, to pokuša da brendira, pa onda danas u Srbiji imamo, da li sad da budem tačan, 380 nešto vinarija. A mislim da je tu oko 100-tinjak profitabilnih. Tako da je veliko pitanje šta je sa ovih ostalih 250 ili 80. Da li dobro rade? To je pitanje. Čega se plašite u sljedećoj godini? Ne mislim sada na privatan ili lični osjećaj, poslovno. Čega se pribojavate? Šta bi moglo da bude jako loše
za vašu granu, ali i za društvo u celini? Pa mislim za društvo u celini samo da ne bude nekih nereda i da ne bude nekih stvari koje smo dosta, mislim, u prethodnom životu preživjeli. Iskusili smo mi to dobro, da. I rata i nereda, tako da svi ljudi koji negdje prizivaju na te stvari, mislim da treba dobrano da porazmisle šta smo sve prošli, šta smo preživjeli, šta imamo od toga. To je socijalno-politički. Da. Ekonomski? Pa ekonomski najveći strah je od toga da Srbija ne može ostane bez hrane, to nam je, recimo, da kažemo, olakšanje ili velika sreća, a generalno, šta znam, da izguramo, znači, tu neku pozitivnu nulu. Svi generalno. Kako nula može da bude? To mi nikad nije bilo jasno kako nula može da bude pozitivna ili negativna. Nula je nula. To je jedan, pa dobro, sve namirite, pa onda nema ostatka, ali sistem funkcioniše. Jer minus sam po sebi negdje generalno te stigne. Koliko je veliki rizik za Srbiju ili je dobitak prijem tog ogromnog broja ljudi koji dolaze iz Rusije, iz Ukrajine? Iskreno ćemo biti, pa pošto postoji taj kao proruski narativ u Srbiji, mnogi oni koji se predstavljaju kao Rusi su zapravo Ukrajinci koji su ovdje došli da se sklone, ali se plaše da kažu šta su. Strašno. A mi imamo činjenicu da naši ljudi sad ne mogu da žive pod tim uslovima, da studenti više ne mogu da iznajme stanove u Beogradu, da više ne može da se radi negde za 70, 80, 100 hiljada i da se plaća stan. Koliko će nas Rusi koštati? Pa to, da kažem prvo, govori o tome kakav smo mi mentalitet, da koristimo svaki trenutak, da profitiramo na neki način, ne gledajući generalno širu korist za društvo. To je istina da jedna prosječna porodica danas u Srbiji ne može plati stan zbog toga što su cijene stanova skočile drastično. Tih 150.000 ljudi, kako već statistika govori, je i pamet i na neki način bogatstvo i Ukrajine i Rusije. Ja to smatram jednim. Da. Kako će to da naše društvo iznese i kako da odgovori, to ćemo da vidimo. Jer kako će sistem da to propusti, infiltrira, primi negdje na neki način, to ćemo vidjeti. Očigledno da sad za prvi taj period imamo samo taj ekonomski uticaj, evidentno. Znači, opet korist pojedinaca i nerazmišljanje. I što sad ovaj koji izdaje stan, koji inače ne plaća nikakav porez državi, koji će kao ono iz Balzakovih romana, one surove gazde, da se nešto koristi, što će 6-7 meseci da izdaje Rusima, jel? To je više pitanje za državu, znači organe koji treba da kontrolišu taj porez. Ali kupuju Rusi kod vas? Pa kupuju. Kupuju skupo garderobu? Kupuju. Ko su Rusi koji su došli? To su dobro stojeći ljudi, jel? Ljudi koji imaju novac, znači koji imaju kompanije i u principu to mislim da je to pamet. Ono što je moglo da se sloni. Uslovno nema tu nekog patriotizma. Jedno vrlo nezgodno pitanje. Ko je bahatiji? Naši bogataši ili ruski bogataši? A ne možemo i da priđemo njima. Po bahatosti, jel? Ne možemo priđati, nismo znači ni mentalno, ni kapacitetom tu blizu njih. Jer to može samo se doživi, ta bahatost. Zaista? U kom smislu? Izbirljivi, traže uslugu? U ludilu koji ih ponese kada dođu u taj stadiju. Da imaju par. Vi ste svedok mnogih tih ludila koja su mnogi ponela. Kako se čovek leči od toga? Pa samo sa nekim svojim principima i sistemom vrijednosti koji gajiš u sebi. I negdje se podesiš kad dođeš u takav neki izazov. Možeš malo da čačneš, kao što bi rekli, ostaniš u strane. Ili pad nauči. Pa, u principu. Ili pad bude lekcija. Da. Karakter je čudo. Dobro. Ima još jedan paralelni deo vašeg života koji ćemo da prikažemo 31. Bože zdravlje, u subotu od 8 do 12 traje naš novogodišnji jutarnji program, koji neće biti nikakvo bahaćenje, što bi Duško rekao, jedna normalnost života, dakle nikakav neukus, nego prosto susreti se nekim dobrim ljudima koji mogu da naprave bilans godine i tada ćemo sa Duškom više da pričamo o ovom lepšem delu
stvarnosti, njegove, a i naše. Biće tu sa gitarom i Boris nam je spreman, je li tako, Boris? Izađile da malo tog jutra slušamo vašu dobru muziku. Kafane su u Srbiji... Dobru stranu. Da, dobru stranu našeg života. Odlična je ta pesma. I često je slušam, ne samo ja. Eksplozija posete i te neke radosti koja se generiše u beogradskim kafanama. Je to zdravo ili je usiljeno? Pa mislim da je to samo bijeg od stvarnog života i realnosti koja tako negdje ide. Nije bilo vi kad ste počeli, malo nas je bilo u kafanama i relativno malo i mali broj ljudi. Ja sad vidim mnogo nekih ljudi koji mnogo galame i ne umeju da se vesele. Pa iskreno. I ne umeju da se ponašaju u kafanama. Iskreno da budem ovih dana ili ovaj posljednji mjesec je ludilo. Ja ne znam ko više ne pravi neki koktel i neku zabavu i neku muziku. Kao, ja kažem, kao da nema života niti dana posle Nove godine. Mislim, to je sve... Je to dobro ili je ipak malo histerično? Ja kažem da je to dobro zato što to daje jednu dobru energiju i jednu pozitivu. Samo je pitanje opet one granice normalnosti i pristojnosti. Jeste, to je istina, stvarno da u kafani danas ne može sediš od galame i od buke i od nepristojnog ponašanja. A nekad smo slušali tu muziku, jel? Pa u principu i danas ima lijepe muzike i lijepog ugođaja, samo pitanje gdje. Jel može, jel kršenje nekog protokola ako preporučimo neku kafanu za normalne ljude? Ne za ove što se penju na sto, posle prve pesme što udaraju, što viču. Ženi svega. Ne znam čega se ženi, ali ne prija. Za nas koji smo uvek išli u kafanama, to je ono ponašanje koje vas tera da ustuknete i da kažete, ok, ovo više nije moja priča. Šta znaju neko društvo i neku privilegiju da maltene skoro u svaku kafanu možemo da dovedemo muziku? Zato što ste vi muzika, jel? Pa, u principu, ajde. Hvala. U principu, to je stvarno onako pristojno sa strane, kao da ide iz ofa negdje muzika i to je dozvoljeno i prihvaćeno. A sve ostalo, pa šta znam, danas i ljudi slave i slavu, pa zovnu trubači, penju se na sto i kitije muziku. Znači, mi smo skloni tome da skrnavimo sve što nam je ostavljeno kao dobro i kao onako unik. Ja ide još jednu stvar za kraj, da kažem potpuno iskreno. Otac ste 3 dece, 2 je na školovanju u inostranstvu trenutno. Da li će se vratiti u Srbiju? Kako da ne? Kako da ne? Nema. Bez ikakve sumnje? Nema nigdje ljepše nego u Srbiji, toga su svjesni. Ali da nauče nešto pa da donesu dobro i društvu i Srbiji i na kraju sebi. Treba probati da ne bi bilo kanje. Duško, ovo je bio onaj ozbiljniji deo, ne manje ozbiljan, ali svakako prijatniji za podnošenje od ove ekonomske analize, bit će u subotu ujutru. Mnogo hvala i želim vam dobru godinu. Hvala Sanja i vama i našim gledalcima i samo da bude mira i zdravlja. Ima jedan mnogo dobar film koji je baš u proizvodnji vina, koji se zove Dobra godina sa Russellom Crowe. Si gledao? Ne. Odličan film. Obavezno. Kako neko ko je bio jedan užasno moćan i bogat biznismen na kraju samo poželi da bude na njivi, odnosno u vinogradu i ništa više ne traži od života. Zasitio se svega ovoga o čemu smo pričali. Može čovjek da se zasiti para i moći? Pa mislim da da. Pošto ja gledajući neki pitam se kad je dosta, koliko je para dosta para? Ako ne dozira, mislim da može. Neko ko zna šta znači novac, neko ko zna šta znače promene, neko ko zna šta znači problemi, ali i pobede. Duško Trifković, direktor prodaje Moven Fashion, bio je moj gost. Vidjet ćemo se s njim ponovo u subotu, ali potpuno drugačiji manir komunikacije, vidjet ćete. I ostanite tu da se samo malo izvučemo iz studija i onda se vraćamo i pratit ćemo kako se vraća na postament spomenik Vuku Karadžiću.